Shalom, salama melambi siulu solanasang tu pada nakamasay puang matua. Salama sitamu lante melambi totemo ulendui renungan harian Toraya. Allo Senin tanggal 7 bulan Karua tahun 2023. Lata basa siala tananung tu sang tanka dalam mesura madatun na puang matua mai komisolana sang ta palaku patunduan ta mas sambayang. O puang ambek mama selan kadatuan suruga tu puang tontong kitingara tuka ki mantalulangan lan mintu sulapa katuang ki. Lantai melambi totemo o puang laki basa sia laki nanung tu sangatan ka dalam mesura madatumi. Mangaku kumbakan dio tingayo malabi mi o puang kumua totang pabela kan totang paisan kan. Iya moto anaya tu puang pena masallo kianga na mengkarang ulendui pa peranging kisya ulendui pa peranging pa tangarangki deno pa neate kadami puang la tontong menalainan lan mata penangki masola nasangkan mak kada-kada mo komi ulendui te tau mi o puang belan nasa dia mo kan mak perangi lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Silu solana sang ya tu papasanta lante melambi totemo mangka dipasaka alamai sura ulelian dio na penggauran na minto rasulu batu kisah para rasul pasala 10 karua angka 20 na pak seloko 20 karua nia tu lari pak perangian ya mutu angka 20 na pak saya lako 25 na kuatu kadan na puang matua. Saya milako Efesus to Yahudi misa di sang Apolos to Alexandria misa to manarang sia untaru itu lan nasura madatu yate tau yate mangka mo diada ilalan na puang sia paruk penan na makada sia na pak pengadaran tongan tu diona Yesu moya na pak dioran naman na Yohanes na tandai rampoin deto tu kadan na puang matua. Silu salanasang ia tu manarang nenek di pasang tinti pare. Kumua sama sa mandu-mandun na kerangan isinna sa mandu-mandun na duka tukku. Lasu simo agan na to di ben pasanan ma akamaya. Kumualan pak kamayan na la tontong melada sia la tontong maluangan bateng untarime keden ni tau pokadan ni pengada batu pa apa kilala. Apolos tu diulelian lante pak basan. Ia memisa to dio mai Alexandria. Tu manarang mengadai sia buda paisan na dio na kadan na puang matua. Mangka na pelada itu lalan na puang. Sia kapualiu penan na mangada idio na Yesu moi namane paadioran naman na Yohanes tu natandai. Natarima melo Apolos ton natambai Priskila sol Aquila. Na solan nila ko banon na pemanasan nila ko Apolos tu lalan kasalamaran. Sulu solana sangyaton na lamban lian Akia makiring sura mi tu to patongan dio Efesus lako to patongan dio Akia kumua na tarima melo itu Apolos kerampoi lako. Masanang tu patongan dio inan ya tu untarimai. Belan na ya tu Apolos batta tongan si Paulelian to Yahudi dio tingayo na to budas ya na pamanasan lan mai kadan na puang matua kumua Yesu mo tu Mesias. Sulu salanasang nenek bang pa ditiro kumua den tau no ka untarima pak pakilala siapa apa ngada. Belan na usanga mo kale na manarang sia tongan nasangan tu apa na pugao. Nada iki te kadan na puang matua kumua lan katuanta la tontong bangki tu umbung ka penanta melada sia untarima melo ke den ni tau pakilala ki. La dikanasai kumua den ni bangi mani tangga papatu to may apa di panata belan na to tang maupo ki.
Ya Jesus ito manasa sa mandun-mandun na kerangan tu kapaisanan siya kakinan dio kaleta. Kumuas ana sa mandun-mandun na Buddha tao pemeli tu kapaisanan siya kakinan tu nakamasyangki puang matua. Amin. Tatole masambayang. Kitole tukku dio tingayo malabi mi opuang ungkur de sumanga itu mintu pangadaran mi lako kaleki. Ondongan napi ulendu ite kadang mi mangka kirangi opuang. Manasa kamu opuang tula umpamalay so lako kami mintu masolanasang kan. Opuang ambek maselan kadatuan suruga. Rampokan dio tingayo malabi mi totemo opuang umpalaku pa atunduami deno pa niate allo marasan kepatu laki olai situru lalan pa porayami. Pa si kambela kan opuang dio mimintu na balak kasanggangan. Ambi tontong umpasak itu pengkarangan mang kami pak kamasian lako kaleki masolanasang kan. Pagari itu salah budang ki opuang lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Suluk solanasang rampo mende to tu panandungan talan temelambi to temo salama mengkarang salama lako kita mintu masolanasang. Shalom.